didemoni juragane rasa senang suara kerjakan oli demenan macam sampean wangi gorang nia perhitungan didemoni ning juragan empang duh kakang pula demen sampean demen kula sampai degan Allah aduh sayang anu mana abonel hidup abonel koordinator sampayun iya bener kakang arep temenan Allah abonel deui anu sayang teang oba abonel deui anu sayang abonel deui haturan abonel anu sayang urip sun lagi ketiban linatang ayo gemerlap cahya sinar terang abonel deui abonel sayang ngupai siwaan padang soempang yen bener kakak harap temenan lamar pula udah biasa sampean hidup abonel deui abonel sayang haturan mah abonel anu sayang yen bener kakak harap temenan lamar pula udah biasa sampean ayo anu kana kapayun kata kono baik ajane mantan oba yen bener kakak arep temenan Allah abonel anu mantan ayo ngomong karo dibilang mama laporan sampean pasti diterima la 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 oba la abonel anu sayang aturan kapayunan bayar laguna abonel minantuanya kerekasih kata bahasa barang estutaya ayo sawadonang Allah minantu anyar-anyaran abonel deui minantu saha kerekasih loba duitna ayo kabogor Allah estu satia minantu anyar-anyarana akang haji sorban ipal kalin nama kaci kagundu akang haji bolah waka mulai dibong ima orang bakalan ayaan asa pondok asa panjang masuk ngaroyong ke jalan sono pondok sono panjang selesai ngobrol di jalan abonel deui minantu saha kerekasih kata bahasa barang estutaya sawadonana minantu anyar-anyaran urang pangkalan minantu saha keregelis loba duitna anu sayang papayunan minantu anyar-anyaran
yang teuing Aya akan walu sok diancaman hayang teuing urang makalah sok gerak wau geus wau mah pilih di kotor kawinan si bapak bapak kawin deui salah sadar aja kami jabe aduh si bapak ulah arek kadua bandang teboga anak gesle aduh si bapak dong teuingeun ka bapak masuk ka rezeki aduh si bapak dong teuingeun ka bapak masuk ka